17 October 2020 ani ki pan SK trophy ahin tu chung hin FC EUREKA 10 eji jersey hi official ten honno na ding kin ahin anei pa ahin ting le ke le actress MOINU to abanting le player tham khan hin hi ti sa hi official ta honno na kin ka hin nei du hi chun public ni pt ho sin eji FC EUREKA hi ana support so ke kin ban ka support thal ki bola na support thai da de ham aji chu ki pum khat na ki ti tha na hi ji chun hi ji FC EUREKA hi ki ya kyo hi pun na nga hi ji chun uniform dong an lin ha ban tin ne la sa do sing atui ja ke hi KV EUREKA dinga jong hi waiter tamang khat ka hi ji chun ana support so ke tin hi chi sang kol hi ana kya so ke tin a hi lo le am ho ki ni ko ting le offense tam ta en moi wow ti so ke te Let's support EUREKA FC. e hon jong kilum tu te in EUREKA FC hi ibon sawin support tin a ki ni ting le ibon with offense so ke te ka ke